Thinkatho na nchuna mutegeri bwega nuntu bokona kanya kugwatanira na uni kiri werutha mugwanja mbitagwa Ntinyari Kinyua. Tukanjiria ntito chetu ura wari munini wa gavana Kagitene kawathani bwa kiraitu murungi no etaita stochu na tumirite akethirwa ari ndebene kiri ithurano bia 2027 kinya kethira ntochu atugite nigite kiri kukiongwa akethirwa agichwa kiri kithurano kiu na reganite na ntetuire kuthiurungwa ati ni kiama kia bas kia mutumite wa Munyoro akiuga ni umanetire wa Munyoro indi etita gwitemera kajira kawe wengwa gagisiasa. Ura wari munini wa gavana kaunti Meru etaita ntoche kiaria kia thoni kimontere chatigania ari watiritarite siasa ni na mwanka wa 2027 akaigwa rero ironi ndi amwe no gwatumbite kwigwa agitariri gitikiri kwa kaumba kwigwa akiromba kiri mwanka uyu wa 2027 ndari da siasa na tafadhali au burundu ritaite inkuringura thumu ne antu inkwirwa na gatwari uma unda atwari na mashimu akarito burungi ito ichumire kuritera Meru ngui sana Meru kaunti yonde konsunze kenda uteno tutaritete ngui ukumenya tigania west itoritete ngui nyingi sana cha kwenjera antu ithima Boaos itwenjete Boaos nyingi tigania west yake twenjete Boaos over 40 Boaos itwekirite makaburo ugeta Munchiro ibokoni itwekirite kaburo Kenjae itwekirite kaburo inge gore cha kurirwe weta Ngodone autore itware na kaburo weta Kagaene itware na kaburo na mini places to ile ngui inge atoritete so gonda ari na kiroto gya kwendelea lakini nonto oranda bwera na ito etere tora ya kuthika tanara antu bari tora Azimio tora antu batura no peu lakini this time round unbete siasa ene no ntokira ndara kwa gotethia antu batiania kiriogo na Meru kwa jumla gunde ogo na imbete ankwenda kwa thaite ka siasa ira Kenya lakini nkenda usikiza ground na nketha ndi na antu 2027 tuko ndani tochiura no umwe wa ankia mabambazi akiariria mantu make makonekana ntereche wa Munyoro ntugo chiruarua ari wari wa Munyoro tanto chuna ataumbite kwigwa agitumwikiama agiwa barita ankia mabakaumba kwigwa bagikarandira bamenye mwerekera wa kwithira mbazi kathi wa Munyoro kane kathi bungi ni umwe bombori akethira ka basi retera wa Munyoro lakini ankwenda kuga retera wa Munyoro kinyethire kwirwa wa Munyoro anto bare gachagua lakini wa Munyoro ina ntoba baingi ni grupu era ya opposition era kwenda take over kana ro cha era challenge Ruto 2027 so reto kwa wa Munyoro tokaile gachagua ate nondo timu era wa Munyoro ina mdo witare Matiang Dr. Fred Matiang ina mdo witwa Malwa ina mdo witwa Nyamete Kalentore na Meru aikwa ina Kalonzo Musyoka ina bamuhisa Kitui ina ntoba baingi sana para bagoposi thirikari ya Mheshimiwa Ruto nondo bambe wa posi thirikari Mheshimiwa Ruto nondo bakuga magwerana ya maingi era Mheshimiwa Ruto erete ya Kenya yatingitwe na kuna thene nyingi anto bakuthetera ibo ndikuga anto bakithetera manto ya kinyogoti over taxation bakuthetera projects nyingi bukara itafanyika tumekubaliana lakini weta ground ine watire wote manto ya kwitate ya kuonekana so ibi anto bakupoto mabadaka so yes indari no kwa Munyoro lakini ndari no ndete itasintochu lakini to akarande tekendro makamena kambas onde kiamene kambas na igitara Kenya to akarande tore akiama bambas ndekenda twetekandiria twinde nara jera twitite nondo no totemenya kumerua kiama kambas tugere kiama kambas kitotokoro kivunja mwankara njeso akeja anje kanjeso areja ankwenda kwenye ndari nara yes lakini kiama bando liko kwa bus lakini bus twamikia nara kere thirikarira ekuthikirira Kenya okay akwethira Kenyans by complainer about manto ayonde tutetekiria gwita rutere bamuthia ntocheri wa kirikiroto gya siasa mwanko 2027 akathi nara Kenya na Meru bakwenda kenda kaumba kwigwa agichinda gitikira kegwa akirombaga lakini onde taita socho inkwenda ku make it very clear that ntethera ngechwaka kana kiroto gyako gya siasa betete mbere ntegwetikia na ntekuona urangethera ndero terene wa thirikari rereo Mheshimiwa Ruto uningachwa kana kathika ambition chakwa cha siasa ndiri rutere rora akenya bakethera bari na ndathikira akenya bainge na ndathikira Meru thai Meru batero tererwa thirikari kwa ngeta nara Meru bari ino kabona direction lakini yangu anakuwa thai ndathikira ground ndo nasikiza ground no kusikiza ground
othigera ground na aranto bare batero tereru so wankwenda kwira atiri nte make mistake with opposite na aranto bare Ki reporter weru weekend mbeta wa John Ndega. Umawa tariba gavana wa kaunti ya Meru, gavana Mutumwa Lawrence Mburugo na ethiritwo ya kiuria gavana ujukurumira witi na mbere na atikethirwo akithungira kirima tujege siasa kana gucokaniria na bara bakutha bakimuthanga magita ko magita ni untu ari na kagita gaka imono ga gukinyaniria wirigiro bwa Meru kiriwe. Tunafurahia amani ambayo iko Meru. Utongeria wa kaunti ya Meru burinjare ni njega cia gavana Mutumwa Ntwithinkia buri ugambi wa mwathikirira wa gavana Lawrence Mburugu uria ijikene taraure na kumwira akathikira kana acokia gicari kia baria bakurekana nawe. Gavana Mutumwa Ntwithinkia wewe ngwanurianirite na siasa na nonete bara chethera china thina nyingi ndendo kuromba kinya waigua ntho baku bakiari na raitha kene we gavana wa chokia that I concentrate 100% na kurutira Mumeru ngui. It is true, italikite ura kia chiacha. No to bara batitene, batena ngui ngie kuruta muntu aketha atitene ngui awera nene ni agwithira ayo opposition. Na oni branka romba gavana Mutumwa ndete itare ochokaniria na bara batitene. Bara batitene ba na agenda chio na agenda chio ikuendelea kuangaratania tukarutira Meru ngui. So gavana Mutumwa akwethira Murungu na akwere inya ya kuatanithia Meru wa gavana mbere kuruta ngui na MP bonthe wa gavana mbere kuitanira kinya senator wa Meru wa gavana mbere kuruta ngui na county assembly ya Meru yonthe kankwenda gwira unity iwe leadership itooneka kuma 2013 iwe gavana mbere kureta unity ndene ya Meru na ndiri kuromba unity iwe songe kabisa kenda tukaomba waka Meru turi amwe ya burayo musimama yo gavana wakiri ndiunga ya Rais Ruto kaunti ya Meru gavana Mutumwa arariti miari ya kuromba guitikirwo gukama njogu Mburugu na teterete migambo iji echo no ragwire manto ya kama njogu na ukama giraffe na into binge bira mwathani atunenkere bia heritage ndenda kuwa it is true aweta nara Masai Mara nara ora Masai Mara bo ibona kento ibona revenue ke county government yo kira kiumana kia nange mpakire nara Masai Mara lakini batu kuma 2013 batu enge mpakire hao yembea Meru National Park batu otero tuona revenue kuma ke thirikari ku bira bionthe anto ba batia nara watali bieta thirikari ne ku lakini gavana Mutumwa no raunire record otorombera wa revenue rayona kana nara Meru National Park yaita Nairobi yonthe imwene tiawe ko Meru kende tutethia ke iraita wa own source of revenue na ndiwe reto kona own source of revenue humanity na atali barabe ya kona njou barabe ya kona nyumungi chekithaka nara Meru National Park ko iko kwita kama njou. In other words, gavana Mutumwa atau amante au kama literary rantu bakwenda kuonania kan gavana arakia na me neraita wanjuno kiri siasa za kirono kia mwanka jwa 2027 lauri ariwe gutinkanja Mutumwa nowe agatwika gavana gutikumakania siasa iria irio ciaregani nawe na thirikari ya Ruto ndenda kuwa ngwataniro ya ruterero rukoreana na thirikari indemocratic right yo no to babarikwa njira raisi ya kuya guguma chiachene iwe tarutererura na ndiruga ndene Meru batu tuteumikira kinya bakaungana bonthe bakaita rutero bonthe tuteumikira ndenda kuwa kikira kirio thai gavana Mutumwa arutira Meru ngwe na twena imani na itwira gavana Mutumwa akenda kuma thirikari-ini awatane na thirikari William Ruto na mheshimiwa Professor Kindiki no to unio resources ire kenda bakaomba kuwatania bura Meru yaita na mbere twikinya kuringa kura election yetu etete tuinde twaye katobuti inde tweta kienine na ndre na imani torekia wita kienine Mumeru kailela ngui ukaoria gavana mbere ne mbia abwetherie tukaoria wabaile ne mbia obwetherie na tukaoria obathatu ne mbia obwethia na oni nkona utweterete relationship ya gavana Mutumwa na atongoria bangi na wini ya gavana Mutumwa brankona ina haraka ya kwenda kinya kubwethia consultations kira atongoria mwanya nteno bwa gavana Mutumwa aina capability ya kuatha Meru 2027 and beyond. Dennis Mugendi, Weru Wikendi,
Igembe, kaunti ya Meru. Tigania Surunguru atongeria bamubunge mpuru wa Bore ni bagwatanirite na Tharaka University kienda kubanga gwaka Rwang'iro University ntere cia Konju kiri ntura ya kiaga kiare mubunge mpuru wa Bore nethiri twagitariria mawega daraja kejania na Rwang'iro rwa Tharaka University ntere cia Tigania East. Mheshimiwa amesema tumsaidie kujenga university na mimi kama vice chancellor nimekubali. Si mnataka university? Na kwa sababu mimi ni mtu wa kufanya kazi, I am committing an initial 10 million tuanze kujenga university. Because nimewaambia mimi ni mtu wa kufanya nini? Unajua mimi si mkabila. Na kama tutakuwa na hiyo shule hapa, niko na imani alitakuwa faida kwa eneo hili peke yake. Ukiangalia the whole of our constituency, hatuja university, lakini Tigania West wako na Meru University, na tuko na imani kubwa hawa viongozi wetu wakiongozwa na Profesa Muriugi na Muthaa wataweza kutafakari maombi ya wenyeji wa area hii kwa kindani kabisa ili tuweze kufaidika. University ile ndene ya area hii finder neto tutiende rua tukamba kuriaria dia mauri nondo itonga byombe bieko byareko itonga byombe byakaleji byareko itonga bya Tharaka byareko itonga bya Meru byareko kwa kambi nyumba siana kurara. Amen. Konya mwenye ina finder aru ibaba karua kwa tianzo bakumekamba ba iriereko baba akachikurera nibairiereko baba kadia barabara ibairiereko baba kathamia nguo ibairiereko baba kene megate ibairiereko baideke bao ingere ni mbenge bogora oro kwenda kumemana university nete chukwa aita ko chukwa ibana wata chukwa jana gulu wata chukwa kijana mbe ibishi wa bora bora oro kumemana university nete Tharaka University ibana Tharaka University aka mkono basi hiyo kumenya na mwene nwa oroko mwathaka no oroko na no yejareko na ngero mpeni mungo gora ogura mukona fetie Tharaka ibaka biareko no gware yedo renge ai to akinya asikonyo twende kasi to walano twembere twembiyo na mporo reko na kedore kende tuando kwa nakuwa owaita mtokera siasa hata mtokera mbio kenda botona ngondo ito kingo ento tabite ngondo kingo pondikera ora kera mbio siasa ntokera kuya wetu ruwari oba kwa wantam ba kera mbio siasa na tuwe tuyakwa megwe pondikera babwe tuyakwa nambi tana mbere kurumira antito chetu nchokerete nyime kagitagate kuraja na antito nkuruke culture shock ile ndingire ntombere kuona yontu nuko mukenya wetere kananda aiko na mbea aiko na mbea kilokite rungure ite bakari ndi bakenya cha nyumba ayikikira to ambire kuingana nyo achoko bambire kuambuba akiwa oh my god the African want to kill George ikendo leta wa George kari ruwairo nyankima so ende amuganya wake ndo rura ungene kwa culture shock mbere ndingire mbonda letere na bus na ndiwe tambas nda kama tite nyama keki na twinto twakoma na turadhazi zona iluni ndio kinyaka tuna mbonda nda ringo bereseni nda ritiro into byako byonde na they are very polite bambikira twakaki kuonka kintu kinyakeki ikarito kena iluni plastic itikuma kintu kuma kiringa Kenyans culture shock bakinya mwankene yo Rwanda na Uganda au no na very big difference bukarito into byonde biroka matite bina plastic yonde bikarito byekiro kirikaki
utiukuma Rwanda na nylon. That is one. Kintu kingi kendiarĩrie mũno nau ndiwĩtie mantu akitu kidogo. Corruption. Neti ukabila. Kwina Mukenya umwe actually mheshimiwa umwe okuma Rift Valley are assistant minister of justice. Arokinya Rwanda oria taxi driver ina wewe mutu kawe mututsi. Taxi driver wara mwende straight ko police station araingilwa. Stop. Ni ambassador wa yiro murita. Kwetu Kenya itumenyereti kwa weki kuyu wacha umeru the meru in me mu meru ere kiuni akana bwambona na mwembe omwiru mwathi o muchiolo barua na muchio kadharia. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. One day you will eat, walk, and talk like royalty. I need you to wake up. Uko aware this is not a game? Make it happen. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. An eye for an eye. What is your family involved in? Go close to take control over the hearts of empire. When in Noma sana. Bage gwita na mbere kurumira nteto cietu tugicokera kariba Igembe South ni bachumiritie kwigika Senator Kathuri Murungi bakendekithia wekwe wagite kia minister wori mikire thirikari nene bakiuga kagita nethitwo agicitanirie muno kirima antu jegie kimera kia mira bakiuga mwena bau batikurwa na mutana wao uria ni CS Eric Muga bakiuga kurina umbani bwa itibiri bia minister kweja na kire county ya Meru. Marion Karugi gatumenyithia kenda kwairithia kimera kia mira no swera ntaira ya uturo bamwe bakari kumagicio kia ubunge kia Igembe South ni basiumirite kwendekithia Senator wa Meru Kathuri Murungi aiwetikia ministry ya urimi bakiuga Kathuri nethiritwo ari mustari ni jwa mbere kuthitira kimera kia mira. Tugoria president no tuitoringire kura ibige pio twi number 4 Kenya mzima au mbio tucogerie tikira ya Meru nigenda gikethira kietu na itomuria na iteyo kinene awa ni utucogerie tikira atuthanie mutongoria Kathuri Murungi nikenda koja etikira kia CS wa agriculture no ntu ndau atuthanwe Kathuri Murungi o etikira kia agriculture no mbete kwithira wi muone kithetera kinya mantu ya mira muno ne mustari ne mbere muno kinya na raura senate kuthetera mantu ya mira
tukumenyena muswanda na ara mbunge na itukwirira agathanwe tikira kia agriculture ng'ombe osukuma president nikenda inyamba kurwa na makatelo yara ora airport na nikenda kinyamira yetu ikona baiboya kathuri murungi tutukumuromba none bingi nira kathuri murungi bera yetu yare kuritwa ku ya ikwa na ya ikirwe kathuri murungi na atumire mirere yare wikirwa ki mandrawa araitia arenama mwaka mirere rachoka ringi miranomo kathuri murungi na umire amira yetu iretera ingwa Mombasa kathuri murungi na umire aretara mirita ringi kathuri murungi atemenya kurwa na muga kwanza no amwete na inya no atumire gitikirane nkerwa muga imuntu mwega no tunatumite kinyama wa tutirari na siwendi twina churuari muga atemenya kwengwa akengwa nete na itibi binge wate kwarira mruto araumira eta na araba batamuringirete kura batabanengera mawasili yonde no batutokuringirete kura abati konengera muga na muonge nonge akariba barua bobati kurwa na waziri wa Ruu Engineer Kimurithi Mugaa indi biraba kuromba ni wongele kuboite bingi thirikari nenene na turi akariba yembe kathuri no anenkerwe tekia CS ote muntu tukurwa nwe no ote muntu turwa abutwe nguwe katukuwa gukaombeka na president gukaombeka na mero itu kubatara twithire twine nyite biele kana bithatu bia CS kwa hivyo nya tukongelwa kira kikuo yes kwa hivyo kinya tukongelwa kira kikuo tukathanwa kinya bingi biele kana bithatu mante uyagwa muno kawiru muno kwithira seneta kathuri murungi ake aye wete keke wasini no ntunya to meriba mwinko mukoro muno cio no tumira thai ke wete ka wapio na ndira kae wete keke wasini akombo tutete twanto beto bamirana tukoba wokira na tukawiru muno na turendete nya kuna mauro tutanjirenge munoro tuteta munoro kathuri etire kwe wete keu kia wasiri na itokuwa bana bakuwa no mwake ngwete ne kira kia wasiri atengwa mo area yake na kathuri ewe tuka agriculture nikenda tumba kuendelea bubuya na mire twire wire tutekona mbesa yombe kuona mbesa nkiripotera weru weekend kumembe Bitao Marion Karugi wa Kenywa Kiremekera na mikarira kiumage kinogwitanoro batere kwithirwa ukitaniria kiondo giaku iratu na kinyanguira wikirite gutigira no gukara bwega mbere kumaruka nyumba yaku Ni muonekano jwe kuendaga kuonwa wi mwana omwari riria otonyete obisine mwikirirwa narwa nijo guturitana uria tutibati kwithwa tugikira miguto egutuita tugitonya obisine na kumenya rangi iria tubati gutara riria tugwikira nguo mwana omwari nendaga ethirwa agwete handbag nayo ikethirwa ngwanene na blouse na iratu muguto ukaringia na rangi iria kubujanira iria otarite rangi iria nthurite narwa blouse iritwa syrup ni rangi itheragwa ikikaraga ja chocolate iria tumumunyaga rangi ije ni bujanaira na off white kana cream white kana white yongwa riria wethirwa ugikira nguo ici ukwithirwa ugitagira ja ithirwa ukimachithania kana ukiungania na mina iria gold mukathijwa gold na tijo munene na kinya kathaka gold ukethore muntu umurito tikumba gwikira iratu bibiraja ithirwa ugichwa karatu karia karigaga kue utikethirwa ugitangana maguru withirwa ukigea aibu Katho cha mwanya kirigo mutegeri no ntuba kuona kanya kugwatanira na uni kiri weru tha mugwanje tanambere gukenera mibango weru TV kwendera kagita gakega uni mbitagwa Ntinyari Kenywa.